Hello guys, welcome to Silimuka Tech. Uyu munsi rongeye kubereka uburyo wakongera volume ya telefone yawe ivuga gakeya cyangwa ukajya ushyira muri level ushaka. Wowe ikintu uri buze ukore urajya muri Google Play Store. Iyi ngiyi Google Play Store. App ya iki? App ya ma application. Ujyemo. Ujya hano basacha uhaklik. Uze hano hejuru wandike volume booster. Volume booster. Volume booster. Mwayibonye volume booster hano hejuru. Volume booster ngiyi hano hejuru. Uzuyikirikeho. Tegereze birodinge gakeya. Uraza uzamure. Noneho wowe iyo urahitamo ni iyi ngiyi. Iyo urahitamo ni iyi. Sinzi niba murimo kuyibona neza. Iyo urahitamo ni iyi. Uze uyikirikeho. Numara kuyikirikaho, twebwe bari buduhereze kuyi-updatinga. Utegereze ibe update. Mbibutsa ko iyi application ifasha telefone yawe volume igahita izamuka uko bishaka. Abantu muri amamobi cyangwa mugakina indirimbo murabizi neza hari igihe telefone yibana ikavuga gake gakeya. Tubikupirane rero, tuze tuyishake mahanga mbereke uburyo ikora. Tuze tuyikandeho ya volume booster. Noneho reka tubisobanure neza uburyo ikora. Ngaho urabona ngo stop service. Ndi kubona bivuyemo ariko nongere mbisubizemo. Hano kuri stop service niho dukoresha tugiye guhagarika zino service zino application. Noneho ngaha kuri volume urabona ko iri muri 67. Volume ubusanzwe ya telefone iri muri 37. Noneho ngaha booster iri muri 25. Noneho icyo uza ukora uraza hano ugakanda hano hepfo ukayongera kugira ngo ize muri telefone yawe, noneho ifashe volume kugira gute kuba yakiyongera cyane. Rero niba ino video igufashije wibuke gukanda like na subscribe kuri Silimuka Tech.